ukuzibandakanya nesigqi sase-Afrika. mntakamkhulu makuphileka nje khe salama uyalwazi ukuthi kodwa uhlale lona lelo sendawo ayihlali ipholoba la itezi etafuleni. Thank you mntamkhulu. Angisayi emuva ngiyaphambili noma ngabe bangakanani ngithi angisayi emuva ngiyaphambili noma ngabe bangakanani Dlamini omnyama. Akhohlwa ukushawulayo. Mina utiliza mapelisi kwa jina lote alikocheza na usoto na mtaka kuti. Tuwe ngamjo mangamka kule sisa sana tacha mata. Ukana bese kuchela kwa mnyakola makachela na mtaka kuti kwa mambo ya kushika. Na ngia ni mambo yetu kuzoba msafa kushoka shoga alela shamba mchelelo jeme bote. Kuzoba mboisa leo zishi shibuja kaji yote nyama smoke na bete mteto mshaka kile mapiti. Kuzoba kukwenda kucha kwa mambo ya joma kwa mlaza kumi chitu na basi kwetu tutumini kama kata mtelo wa. Ukuzoba kuzibeni hash mapele abana bovalela abana bapemba yini yazi mabhede zibabhedile ukuthi kuzama ngagoba zabo nyawo ukuthi utshwala khona ngetele sikhona kathula mkazo bayile impame yathi likhonyana
ukukuluzwa nje kwazakho lapho emthini ngoba zingenani bathi abanye abamnyama ngoba nguthi ngazo lezi ikhathi aqosa ngahlaba ngashona wajabula ngubumpo kamfungoze wathi ngiyakuza ngiyababaza umthethilisa amabhilidi shabe saqile bethe kahle amudosa amajomo ngomjini kwamambazibalo khethi wagiye umthatha umfokabela kwabakadidi wathi kwagiya nje mamoja Hela mfoka miyaka yaka. Akhohlwa kushaya ulive. Mshana kasizwe mahaya. Shaya nje screen. Aphinda dilika mabhilidi. Lokushaya nje kanje screen. Shaya unganaki. Nakho-ke yilo lelo. Try as many times as you can. Ofiliela sibambe. 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 Ashaka sikhathe ekamva namhlanje ulalele ngelayisensi ngibula ukuthi kunophumule mabedela ishilo pha. Eshe imande uyabila futhi. Hayi imande sisonke umakhala silele nguyami. Danku. Awesome.
Siyabonga bakwethu akhale bo ngoma yethu isekhona iyanga ndawo kusho lapha na ke isixhanti umnikezwa unjoko suka uyela lapha na ke ufoka amakhombane lapha na ke ubana yena lapha na ke ufoka mafoka gadla bethithiza phezulu eshawa ukhona naye ke kule iqoqo lelike lifaka phakathi ke ugadla umnikezwa unjoko awunanga ngibalekele wesine umkhathazi bathi ke ngoma yethu ayiyanga ndawo umabhilidi uthe lapha ke noma benganjani na noma bengayizizwe izobashaya nje izobashaya ngengoma noma bangayizizwe noma bangahlangana izokhala kodwa induku zawuyifaka emadlebeni otherwise umqashi imfoka Ndlovu uthe omalume lapha na ke benzani 29 minutes to ihora lapha na ke lesithathu umfoka ngwenye lo umshawe pupupu phekwe ingoma kaMaskandi baqede kwangandaba zalutho kunjalo nje Zulu kusile ngani zakwethu Riyamatha riyatsutsuma sibheke kwelisini ihora ukhona nje uyibekile indlebe ukuphi nezwe thatha nami ngizwe ngalezi sikhathi ungaqopha ungarekhoda ku 0687649 9969 ungayiphambanisike lento ngale kwelesithathu ihora angithi lesihlanu ngidlale zakudala izamzukwana nawe wenze njalo ke ngapho ke ukhale noma ucela ingoma zakudala ucela lapha na ke i-old school ungayiphambanisi lento asemplifu uzongitshela ukuthi ke uvuka nobani ke bavusa lapha na ke ngayiphi ingoma yakudala hayi entsha wafaka entsha ngiyakuziba ngibuka kancane ngathi angiboni ngidlule ngithi awu wenze nje cela entsha ngibani odlala lapha na ke ubani soyixoxa indaba esegudweni soyixoxa lapha na ke indaba esemathini umbonile uLonzi lapha na ke bamkhiphe ngezidlozana osukwini la izolo eParliament kuxoxwa wabanja wathi waphuma 8 rand Okay, mfoka Mtimandi sowufikile mfowethu ayisikhona-ke singabalaleli be-hashtag isiqi sase-Afrika mfowethu ayisikhona khuluma noPhindo Wagumede phasi kwentaba zokhahlamba isigodi esisakhele isitulwane kodwa-ke ngokuthi phela-ke uma indoda afuna kuhamba iyozingela ubuye uphethe ukuzodliwa ekhaya msakazi wami khona ngicuthile nje la emlazi njengenjwayelo bhuti kusuke nginawe nje umsakazweni omkhulu hawu ngiyakuzwa mina ngithi khuphuka lapho ngithi angibonge Mtimandi kubonga mina ngapho qhawe ngiyakuzwa nami mfowethu ngithemba ukuthi ba right lapha na ke Bigville baqhenya ngawe ukuthi yangakithi lensizwa lena kuyiqiniso indaba weqhawe ukuthi 5 rand izulu ngapho ke la udabuka khona ukuduma kwezulu kuthiwa ku 5 rand eBigville khawuthethe ndive tata Sheshe mfowethu Mtimandi ngikhona kunjani
Ukhuluma noSimela icelo seSafaricom kodwa manje ngikulalela la phansi onetohweni noZweze Budladla. Danko. Umjabulisi lo ulalele isiqi sase-Afrika noNhlanhla uMfokangwenya. Uze wazi umfana adladla phansi emsingi emachunwini hayi ngihleli nawe uMfokangwenya. Ngithi ngivusa wonke nje umthando weNanda FM ngithi akavuke menginyawo njengamanje siyakhala. Molweni bafowethu, molweni nganza kwethu. Ngihambe right nganza kwethu. Ngiyalizwa igubazi kulungile mfowethu. Kubalekile zokuphepha. Manje ukuthi awuphephile mfowethu, hayi baleka mfowethu. Ya 068 764 9969. Danke ngolai. Danke ngezipho. Inanda 88.4 FM. Old school jam. One. Oh!
bathi bahlisi ayikho into yoyenza le uhlukana inhlobo neqangi la ingani bayibone ngamehlo wami babazi utshela abantu ukuthi yithi inhlobo uthini ufona kubani Nyakuzo mahai You understand?
wayanga ndawo ingoma abantu abangayazi ingoma baphuma phi kusho lapho na-ke inhloko isihloko sengoma sithi le ngoma inhloko bathi le ngoma kuyena u-15 minutes to ihora lapho na-ke lesikakhe na ihora lesithathu njengishilo ungayishintshi-ke le nto angithi uyezwa ngidlala ezakudala nawe woza-ke nengoma-ke yakudala ungezi nengoma entsha khwele ebhasini mfana uthe vika thonga lami nawe uzowenza njalo-ke ngale kwelesithathu ihora woza nengoma zakudala ezamzukwana la khona abantu nawe udlala ingoma bethi hey umaskandi kusewumaskandi usho njalo laphana-ke umahayi uthi awu suka kuhlangene izinkunzi-ke kule ngoma laphana-ke edlalayo ezaziyibamba laphana umaskandi kusewumaskandi usho njalo-ke laphana-ke umahaye angithi uyambona-ke umgibe lapho uthi yena ucela uNikodima hawu ngikhuluma isiZulu nje awu hayi futhi tshela umjike ubani lo igubazi lapha na-ke umjikeleni igubazi athi-ke ngiyathanda ukuthi ngiyathanda ukuhlala la ekhaya inkinga nje angikho endaweni kahle usho njalo-ke lapho na-ke umjikeleni kusho ukuthi usemgaqweni yini umjikeleni uthi akakwazi ukuhlala kodwa uyathanda kodwa manje indawo akuyona iyaphoqa ukuthi-ke abaleke noma acashe otherwise usithunzi unqomale uthi nje bhuti unjani uyabingelela usithunzi into ezinhle mchunu athi-ke ngikulalele ngilana eGoli ngisemsebenzini eLimro Park yeah okay right kulungile lapho qhawe lapho-ke wemfoka mchunu pheqe umahaye uthi-ke hawu suka wakhuphuka mntimande khehla ayisho leyo mpahla ngingumzwandile umnyaka umahaye otherwise uDlamini omnyama athi khuphuka lapho qhawe lami ngiyakuzwa mina basho njalo-ke abantu lapho na-ke ku-TikTok bahlezi nami ku-TikTok omunye uthe uyeza uzongena azobuka uclassmate wami lapho na-ke umfoka mnqandi wezivuyile khona those days madoda scheme sami leso ungibhalele nje lapha ku-Facebook uthi hey ngiyeza mfoka ngonya ku-TikTok ngizokubuka ngisemsebenzini engangifunda nazo-ke lezo sasifunda nazo isingisi yasazi isingisi sopen volio hey futhi madoda sasifunda naye lapho na-ke incwadi-ke kaWilliam Shake SP lapho-ke mfoka mqadi-ke nebandla-ke nezinye iy'nsizwa scheme sami nje insizwa ngangiyiphethe ngithi sasila ko-7 umgrupana wami lowo akekho kwayebhema-ke lapho-ke futhi akekho wayeqa iklasi ngoba sasibuyisana thina self endleleni usakhumbula nje kodwa mfoka maqadi futhi bakithi sasiyibiza Spain 1 group yami leyo zalapho na grade 12B khona those days hamba minyaka namhlanje lokhu sikhona nje lokhu sisaqondile lokhu sayincenga lapho na yona ke impilo futhi madoda ngoba kuba ingane yakhumbula udaba lapho na-ke Luka Lonzi kade ngutshela ngalo ngithi-ke baye bamkhipha ngezidlozana lapho na-ke uSihle Lonzi nomele i-EFF hayi phela ubanjiwe-ke ngemuva kokuthi-ke ebuzile ukuthi-ke uChairperson lapho na-ke uyazini uChairperson wezemfundo uyazini ukuthi lapha kwaSitha kukhona ingane kaGwede Mantashe wakunqaba-ke lokhu usihlalo-ke weParliament ukuthi abuze lo mbuzo wathi hhayi akakhishwe wabiza amaphoyisa laphana-ke ezokuphepha-ke ngaphakathi eParliament kwakhishwa-ke nokho-ke iqhamuka nengenamanje-ke evela kwa-Higher Education and Training bakhona la eNingizimu Afrika kuyavela ukuthi-ke cha usesusiwe lapho-na-ke usihlalo-ke wayo-ke inina iSitha nokuyingane kaGwede Mantashe kuthiwe-ke hhayi phela usubanjiwe ndoda hhayi phuma hlehla ngasho ngathi yeyi futhi madoda ziyabuya eNingizimu lapho na-ke Afrika kusho ukuthi-ke kwenzeke lokuthiwa-ke inepotism
ukuthi ngoba nakho baba wakhe esebenza kuhulumeni nawe usuthola isikhundla kuhulumeni waqhaba lokho ke usihle lonzi ke wayo ke EFF sesusiwe ke nokho ke lapha ke yena ke umfana ke kababa uGwede Mantashe hey futhi siyabuya emzansi tshela phela 10 minutes to ihora lapha ke lesithathu lethi ingoma yakho ezakudala ezamzukwana Bathi usebona amavukane kusho lapha na ke abafana bamehlo thando kungena u5 minutes to ihora lesithathu
ya 3 o'clock sharp ke shintsho kwenza uzozwa ukuthi ke ngempela ke lento singakuwena ke manje uzongitshela ukuthi ukhala ngayiphi lapha na ingoma futhi uvuka noma uvusa lapha na ke obani ngaleyo ngoma leyo ke ngibhalele noma urecord ungiqophele ebese uthumela nganeno inyanga sikuyona inkulu kakhulu inyanga lapha na ke thinta ke lapha ukungabhemi anti-tobacco campaign month kuthiwa kumthetho lapha na ke 83 ka 1993 kuthiwa ke iwon pelpelo ovimbo abantu ukuthi ke bangabhemi lapha na ke in public places nokuyinto impelpela abantu bakithi abangayazi umele ubone he bafowethu nithi nithenge esitoro umuntu avela athacile ngokungilayithisa nimile la nizothenga vela wafoqoza ugwaye ubona ukuthi ke kunzima kuvumelekile ke lokho ke uma kuya ngokuthi ke ubungazi ungaboshwa impelpela izandla lapha na ke nenyawo ngoba kuthiwa international noma global emhlabeni wonke nje jikelele kuthiwa ke lapha na ke ugwayi ubulala abantu abangaphezulu ka 8 miliyoni ngonyaka munye uyangitshela kufa abantu aba 8 miliyoni ababhemayo bese uphinda ubulala u1.3 miliyoni abantu abangabhemi la ngithi ke bayithuka sebebhema ngokuthi ke bahlezi nomuntu obhemayo nomuntu ufika wathenga lapho ugwayi wawushisa wase uphaquza phakathi ke kwabantu kuthiwa ke 1.3 miliyoni wabantu uyadlula emhlabeni ubulawa ke lapho na ke second hand smoking kuthiwa ke United States of America phela abantu abaningi lapha kuthiwa 480,000 annually nje emelika eyodwa abantu ke abafayo kanti la eSouth Africa kuthiwa ke bawu-32,000 abantu ke abafa lapha na ke ukubulawa uzifo ehlobene nakho wona ke lapha na ke ukubhema kule nyanga esikuyo kuyakhuzwa kuthiwa ke mana manini ukubhema bafowethu kuyabulala ngisho ngathiwa ubhema lapha na ke lugwayi wayifundiswa khona ugwayi lapha nami ngangayithola lento ngangicabanga ukuthi i-USB nawo ubani okhohlwe i-USB yakhe ngiyakubuka lento lena ngunuke yini lento le ngize ngibona ngelikade ukuthi hayi khona lokuthiwa ke i-cigarette ugwayi kagesi ugwayi ongowokhela ongomentshisi kodwa wona ugwayi wona phela ngiyakhumbula nami ngubota yini lokho i-USB hayi kodwa uyanuka lento uyini lento kanti ugwayi futhi yimbibizane bathi ke isililo sase-Afrika. Awumtimande, hayi qhawe sikulalele qhawe ngiyabheja ngawe mina. Hayi yabo into ezimnandi amafetshefetshe uyiphethe. Hayi ayidedela Mtimande ukhuluma noSmina of Lava Best Mtimande ngiyabonga qhawe ngisetohweni qhawe la ePhoenix ngibonge qhawe.
88.4 FM. Basufu ukuthi sibethe va basufu sihamba ngehighway ngegagasi lomoya. Raining in the north, south, west and the east coast. Izwi emzansi Inanda 88.4 FM. Today best radio. Inanda 88.4 FM. When we return, more of the music you love. Engabe unenkinga kashukela? Zitholela imbiza umkhucululi ka Dr. Mzinto Ngema umavula kuvaliwe. Kanti iphinde ukusize uma wopha noma ushawe istroke. Kanti ukhona unozimanga isosho esivula izinhlanhla sisuse amathunzi. Umashanela wona uxosha izilwane ekhaya. Ungazitholela lamakhambi ku number 110 Mansell Road ngasemngeni Road at Durban Station. Ngeminye imininingwane noma ufuna ukuthi nixoxisane ngezinye izinkinga, shayela u031 023 0512 noma u076 664 8114 noma u064 533 3512. And now, ladies and gentlemen, today's best entertainment continues on today's best radio. Inanda 88.4 FM. Your radio station, Inanda 88.4 FM, making sure you're always up to date with all the latest news, entertainment, competitions, and everything you need to know. Find us on Instagram, Inanda 88.4 FM, on TikTok at Inanda 88.4 FM, on Facebook at Inanda 88.4 FM Updates, on X at Inanda 884 FM, and our official website www.inandafm.co.za. Inanda 88.4 FM, today's best radio. We are one radio station, one community, 60 years in 2025. Hashtag Vuseleleka on Inanda 88.4 FM. Inanda Nduzuma Kwamashu Emaphepheteni. Stand up against gender-based violence. We all have a role in this together. But Basekai, we cannot end gender-based violence and femicide if we don't break the silence. In 2025, Inanda 88.4 FM is dedicated to fighting gender-based violence. Inanda 88.4 FM. Hashtag no more tears. Urugutu sangena singaqala kwisiqi se-Afrika nomtata umtimana utata ongwenya 1-4 kuyolamlalela hora tata ndithenceca kwereta akuyoze kuyolamlalela hora matata we kodwa lesitishi lesinomsakazi wazi boba umtimana uyayenza le nto tata uyayenza i-job checker singoma ithi ngikhiphe ndiyatsha. Ashe Mr. Ngwenya egama ufika nomhlobo udonsa lawo amaphumulo isigodelo sombedweni ayisho mbali. Aweshe Mr. Ngwenya igama uSteve wagwala kaJiye Mlazi. Hayi ngikulalele mfowethu ngikulalele ngikubukake namhlanje ngikubuka live la TikTok. Uphuka lapho ngiyakuzwa mina. Ngikela lokho wangwenya. Ngikela lokho ulapha njalo esigamesha manje kuma umile bamthela isigodini salapha ekiva mfana phakathi kwefunde embi maphumulo lento yadwenkabe ngithi nje hayi ake ngiphakamisa isandla kubi ke mfowethu nami ngikubambe ngibona la emsebenzini la morning side mfowethu hayi nani liqhwebhe impela nani liqhwebhe impela iqhwebhisa impela kubi mfoka ngwenya ayidlele nako iqhamuka esithumbeni angiyazi iqhamuka ngalesikhathi dango mfoka ngwenya i-job checker singoma ithi ngikhiphe ndiyatsha. Inanda 88.4 FM. Hottest local sounds. Yithi ojikelele. Inanda 88.4 FM. Let's go. Number. Drop it. One. Noma ibhuti ngisacela ukuvuka noma sethi
ungene into engicele isuka leDudla sisibazo uMndwandwe uSithemba Thomas Deredo uhulumeni eBhamshela Sinqasephela nabo bonke nje abalaleli benanda 88.4 FM ngicela ukuba ukuthi ngibavuse ngale ngoma kaMbuzeni Mkhize ethi ephehlweni enoma ibutwe napali Angasuphela kanjani emhlabeni Ngasuphela kanjani emhlabeni engabe ngoneni na ngithi ngakhula kangaka mina ngakhula kanjani engabe ngizeni na ngabalekela nabangani bami ngoba bethi ngiphethe lesi sifo ngaze ngakhula kanjani engabe ngizeni na mina ngilepeseni bafile banchasizana mina ngaye emanzini bafile yaphalambiloka mina ngilepeseni bafile banchasizana sengibuye emanzini bafile yaphalambiloka awungayibuye emehlweni Ayela Lindo. umfana somkhomazi omncane madoda osukela emaka usibaba kumsule ntoko ukuthi ngiselsoma ndaba zamekho ngokwesaba amaqa uJojo uMantengo wabo abadala somgubiko undanda wabo simakade ngiyalilo ngibalibithani wabanza ngizonda basengishaka la ngiphuma khona ngiphuma emkhomazi esigodini sasemuthweni iboss engiphethe uthanda imdluli yayadlani balwethu uthini isiboko sendiya lapho ethi bashaya imfaka semingcele mfana yini ithuba leli ilori leli
ephehlweni kusho lapho na ke umbuzeni mfoka Mkhize ngalezi khathi phasi ebuKhomazi sila saphikoko ngokujunisela lapho na ke uSomandla undaba ziyameqa lapho na ke ngalezi isikhathi kunjalo Zulu kusile Zulu kusile mthandweni nanda 88.4 FM ya kungiyena u10 minutes after ihora lapho na ke lesithathu nokuyihora lokugcina lohlelo isiqe MS South Africa nomfoka Ngwenya isangempela ke lesi siqe South Africa ephehlweni ya ngithemba ukuthi right ke ngapho ke ngasekhaya wesindiswa cele Mrs Latimo ya ngithemba ukuthi right ke kanya kwethu uvuka nobani wena abavusa lapha na ke ngayiphi ingoma yenzeka lento x.com etinanda 88 FM @ngwenya_ welcome kuyena lapha na ke x.com ngikhona nganya kwethu ngilive ngikukhoma ku TikTok Nhlanhla Ngwenya 596 uthi ngisacela ukuvuka noma sayisethi ungene into encele isoka leDudla sesibazondwandwe uSithemba Thomas Deredo uhulumeni eBamshela sinqasephela nabo bonke nje abalaleli benanda 88.4 FM ngicela ukuthi ngibavuse ngale ngoma kaMbuzeni Mkhize ethi ephehlweni enomayibhuti wena bye Number 2. Number 3. Suka sawiscope wasithatha ngembadada ku 21 minutes after ihora lapha na ke lesithathu uyahleka lapha na ke ulindo ya 21 minutes after ihora lesithathu kanti kwethu kungilesihlanu lapha na ke lo mhla ka 16 ngithi lesihlanu lapha na ke lwesithathu ke lolu ngoba bazoba bahlanu noma zizoba azoba lapho zinhlanu lezitso 5 Fridays soba nawo ke lapho na ke kule nyanga ke lapho na ke yenhlaba ngithemba ukuthi right ke ngapho ke webana wefikani mfoka Mhlongo themba umthokozele lapho na ke ubaba uVusicimba the lady may his soul rest in peace indoda ethanda inyama awusoka otherwise before lapho na ke uVusicimba Number 5. Sikoke songithemba bathokozeleke lapho ke webana wemzamo lapho sikwacamfu kaBhuleni ngithemba ukuthi ke namadela buthongo uthe nje wawabiza nawo athokozile athokozela lapho na ke yona ke ingoma yakhe emnandi ikoke wevela lapho na ke insizwa lapho na ke uJaiva ke zimnike injalo indaba iqembu ke ngoma phezulu ingoma emnandi ke ingoma ethi ke lapha na ke kwelizayo yini lapho wemfoka Bhuleni kwathi aze ngakhumbula lengoma ethi sobonana emathuneni kamama uLusanda sobonana emathuneni wakhuluma ngelizafu wethu kwenze njani lapho weBhuleni ngabe konke kuhamba kahle mfowethu okay masibona ukuthi ke sivala ngobani lapho na ke sivala ngonto ezinhle ku TikTok umfoka Mchunu athi ke lapho na ke ngivusa izigodi zangakithi oFasimba lapha na emngampondo umngampondo lapho la yanipela mngampondo nomiyaca Ndlangubo noma Dlangubo lapha na ke nenqoleni lapha na ke uthi bavusa ngengoma ke kamfazi umnyama lapha na ke nakathi ke ngiyashisa ngithi bhe usho njalo ke lapha na ke into ezinhle ke umfoka Mchunu kuyena TikTok ngibeka la lengosi ke amavusana ingoma lapha na ke yokubhekana ukuthi ke ubani usekhona ubani use right usaphila
unhlanhla nesigqi sase-Afrika. Waisika mangem, waisika mangem, waisika mangem, waisika mangem, waisika izihlalo. Waisika mangem, waisika izihlalo. Waisika mangem, waisika
Wathinteka ama-block. Mayuthando kusho lapho na ke 64 benomphushe ngalesikhathi Mayuthando isihloko sengoma 20 minutes to ihora lapho na ke lesine umfazi omnyama nezingane zakhe madoda wathi ke ngiyashisa ngithi ibhe ya njalo nami uvutha ngingabasela kusho inqonqodwane ngani yasekhaya liyavutha ibhayi ya ya indaba lapho na ke sematheni indaba exoxwakho ile yana ethinta lapho na ke matha uTrump ubambe ngezantsi umlomo impela ngemuva ukuthi ke lo kade kulindele haya kuyikho hayi akuyikho bethi inqindi kanti esibhakela impela ushawe ngempe lapho na ke ephindiwe uDonald Trump uzokhumbula ukuthi kunamabhunu ahambile awu49 afudukele khona ke ezweni ke laseMelika nokuthena ifika lapha
uTrump ulindele abalimi hayi soka abakwazi ngisho ukudumisa ugandaganda labantu abahambile ababhunu ke ahambile wona ngala atawu thina besithi phela sibizelwe impilo engcono kanti nifuna abalimi futhi hayi phela ke uxabene ubendle sikhuluma ezweni ke lasemelika phela uTrump ubambo ngezantsi ukuthi hawu bengithi abalimi kanti okhagadi laba bebegade imoto eSouth Africa ahawu sesikhokhe kangaka uma ngempela oka Trump ke bhayi ke next week uRamaphosa uzohamba ke eyohlangana naye umongameli wasemelika imbono yahlukene ke enkundleni zokuxhumana ngifuna ukuzwa wena ikakhulukazi ngevoice note uthini bathi abantu akangayi uRamaphosa ngoba lapha na uyoyithela lapha na ke emeveni ngoba uthi ukuthela uganunu wabo phela uTrump ukuthe lapha na ke ekwenzeka bathi akangayi abanye bathi akaye ayoyizwela umlilo wequbula njengoZelensky bathi uzomdelela wena uthi 06876499 16 handa bexoxwakho yona leyo lapha na enkundleni zokuxhumana ukuthi banye bathi akaye banye bathi akangayi wena uthi lapho ngasekhaya athele
bathi ake siba somiseni kusho lapho la ke final ngalesikhathi kungu 14 minutes 2 hayi cha kuyithiba njenganza kwethu ngoba nakho lokho hayi masulandelela kahle hayi akuhambi kahle akulunganga nakho lokho kusoma lokho hayi khona uNkulunkulu akahambisani nalezo zinto lezo efana lapha na ke nokwenza into efana nakho lokho ngoba okay fana nokulahla imbewu ya kodwa kuthini lapha nabathi abantu cha uDonald Trump noma lapha na Ramaphosa kangayi lapha Melika uzohlazeka bathi udelela kabi uTrump wadelela umongameli wase-Ukraine uZelensky wahamba engasavalelisanga noRamaphosa uyelani ngoba wa G20 ngoba kumele kube nomhlangano we G20 ekupheleni konyaka bathi abezi lapha na ke base-America uyapi bathi abanye hayi akaye khona ezozwa kahle wena uthini lapho ngasekhaya ngaphela wena tata kwangwe kuona vile kuma nasema ngithi uRamaphosa akaye lapho ve nabatha bebe bayeka mube ncatheze yakho kodwa nje ngitolibhiza ngencatheze ube ncatheze yakho ndaba kanti content kuthi ayicencile lapha lokho lapha lapha uTonda Thamba akayikhona akayi ngoba uyafuna ukuya khona mhlawumbe sisencane nokuthi encane lo lento ayifuna izinto mhlawumbe ugcina sekuthola lo xhaso lolifuna ngiyabo akaye ngoba ngathi uyathanda lapha na ke vele ukuya usho njalo uthi usithe wakambathe wena uthini 0687 6499 69 bathi abanye ye uza kubona kwakhweza ikati emthini ade ngibuka lapha ku X phela bathi hayi akayi uzozwela embuzweni wakho ukuthi ena baba uRamaphosa le uPhelika okay no mina ngithi akahambe my brother aphelelwe icala because uma engayanga uzoleke nalo guilt akahambe nje aphelelwe icala mina ke my brother we-Africa month ngifuna ukusho nje ukuthi nguNdosi uMagayi ikhumbuzo komsengilele ngoba mayimile ishaya amavosho wena mayibuto wena bye oh hayi zithakazelo lezo ishamavosho ngiyakuzwa iAfrica month inyanga enkulu inyanga ukuthi sigqaje singama Africa impela hayi kulezi insuku sishaya isifuba sama Africa ngokuthi bakhona abaholi kuthiwa abaqotho phela eSouth Africa yonke ngisho namanye amazwe omhlaba athi pick up ku-Ibrahim Traoré the youngest president ever uneminyaka lapho na ke ewu37 kodwa ke ugilima ngempela lo yamongameli bayamthanda lapha na ke eRussia impela baze bamhlangabeza uPutin uze wathumela amabhanoyi phela amane elilodwa belihamba yena amathathu ke ezempi akuthiwa ama fighter jets emkadini umfana omncane ukuthi ke ingalingi isondele iMelika ngoba bafuna ukumbulala lapha na ke abasemelini kodwa ke indaba esegudweni wenze njani kaMatamela aye lapha abanye bathi akayathele yena akayele yena basho njalo abantu kunjani lapho idlandla ukuthi nje abantu bayatatazela abanadlandla awona nje mina ngivele ngibonile indaba yalamabhono ukuthi izavela kabuhlungu babeyiphathelwe indlala nje laba nona ukuthi sebadle imali la eSouth Africa bahluleka alahle ivele ingekho lento abantu babethuswa ubala nje babethuswa ubala nje abantu ngabe nje baRamaphosa lo yayiyeka lento nababuke nje ngoba vele bagamba amanga udampi lo mkhonasi ngiyakuzwa Dampi bathi uthi ngabe uyabayeka babonele hayi impela bahlangene nengwadla uTrump ngala ubambo ngezansi umfundisi wakhona lapha neMelika kunesonto bekuthiwa bazofika bafikele kulona ayi wavala amasango umfundisi wathi hawu qhamuka abantu abangaka hayi khona badayila kwaze kwabukhuni baba uMtimandi ngendaba yabatata ababambile yawo baphila ngaphi vese bona kanti
abephiwa le nangapha sithi mabahambe babhilo ngapha evese yazi ndi confused ngabo nje uthi belindele abalimi aba bakwazi nokuduza igalaganda kanti babhilo ngapha evese hayi mina ndithi makangahambi uyazi uyozigumbela umgodi nje pha uyozembela umsele nje nanje pha uyozembela nje umsele nje uyazi uyovulela amanzi nje uyaphi utata sewushiya thina saxake kanje la Nobel ngayibona incindezi kakhulu yabake ngoku ndiva ngehistory of umuntu mandibona incindezi yaba beza ngenansinga la beza ngongemthetho la ngoku ababangenisileyo ulotata lona unaka izinto ezingaphandle kakhulu nje kodwa nje thina siyasafara kanje hayi ndehlangabake umuntu bana hayi ngitholi kulungile qhawe hayi mfowethu ngiyakuzwa lapho hayi impela kuthiwa ugandaganda dololo omunye uthi inkomo ngayigcina lapha sihambe nesikolo khona impela bemcaphuna esho njalo awu inkomo futhi hayi inkomo thina ngagcina nje esikoleni siyovakasha lapha na ke emaplazini lo ngayigcina lapho ke inkomo ngisenge hayi lotho indaba isekudwini mfowamtimande hayi nami ngithi akahambe ayozwa khona owaziwayile wase-Ukraine akahambe ayozwa khona sinandaba vele noRamaphosa thina hayi mshaye hayi bo ngiyakhuza lapho we hayi kuhlupha isikhathi nganza kwethu kuhlupha lapha na ke ixesha limkile lidliwe incanga hey futhi Manje mina omkhulu ngikubingelela nebandla lakho lonke uhle nalo singena umuntu kabuthongo wonke nibe nokushaya ibe bafethu hlale nje ukukhuluma uKristu nethembe iqhaso ngoKristu ohlanza umntwana uthi nibe nosiko lohle bafethu konke sicela kube impumelelo amen ngibingelele Mntimane ngibonga ucosha ithuba umzwandile lo mnyaka yakhe ngamahayi la eNazaretha Penton ngibabusa ngengoma yey'ngane zoma unqolo egombotsheni ngibusa silapha eHostela kwaMashu esibahayi nje sonke silapha eHostela kwaMashu ngisibusa ngaleyo ngoma ebese kuba kuba-ke usimele ungacelile ey'ntabeni zasofuthi bese kuba umkhaya wami umntunga laphana mfowakakhumalo ubhane bese kuba uSiphamandla Magwazi umkhaya wami naye futhi le Ncimaneni kwelakithi bese kuba umfowakaZulu uMageba siyafana hhayi siyabonga Mntimande bonke nje abalaleli benandi babe ne-weekend enhle bonga kakhulu bhuti thank you oyivala iredio mfowethu uma ngabe uyimisele ngokuqopha asemblief Manje siyabingelela uzo zonke indawo zakhela ikheze lapha koxamba kodebe kusengothoba ke-brain sosithimbe kusesinganda kuvina emvuzamini ndentuzo umeboli nesiphinde kunyameni sithi abavuka abantu sekunjalo makina nti vukani bazondani sigacaphuleni vukani bahlambisa vukani hawu ngicela ingoma nje kaVusiximba endala nje ethene isalukazi sigqoka igcobici igeselina kade ebusuku sijona nabafana hawu lo ngoma leyo ngiyithanda kakhulu ungibhekele yona nje ingoma endala ethi isalukazi sigcoba igeselina ebusuku kulungile lapho we Pastor P mfowethu Sindo Ezinyawo bengifuna nje ukuthi ubiza abantu mfowethu bakho obathandayo nabo khona bezojabula hlupha isikhathi 5 minutes 2 ihora lapho na ke lesine usicebi mfoka Mhlongo lapho na ke ku-X athi hawu yazi nawe brazo sisonke ngila eshowe otherwise ayanda khehla lenyoni ulapho na ke enquthu good morning sikhona njengenjwayelo ukusho lapho na ke ukhehla ke lenyoni ayanda loyo otherwise baku Facebook uyavela lapho na ke ubani lo nkosikhona okay right ngeke ngakubona wenkosikhona uzivuyile mfoka Mnqandi naye ukhona usiboniso hello Mr Ngwenya ngikulalele koze ngishayele leso sikhathi mfoka Nqalale lapha na ke Kranscope emakhabeleni bani athi ke wangikhumbuza sisathi nongena nkomo uyayidla lapha na ke inyama
nongena bhaskidi uyangena emarket suka kusho lapho na ke ubhani ku Facebook uphindawa kaGumede Mtimande nginawe Mlazi kodwa ekhaya kuseBigville ke wangena ngalawo mfo kaGumede wathi izulu cha alikho lapha na ke izulu ka5 land Freedom Biyela kunjani na kusezantsi kwamaphumulo lapho ngiphuma khona njani na ngizokuzama ngizozama ngana ke overport eJadu Place Mazongo Sabelo Mabaso uthobuka lapha na ke kwama awanda ke ngalesikhathi la edabuka akhona kulungile bafowethu uhlupha isikhathi man kodide man aduze mntanami aduze man nongela amageza amahle bathi nakho ukufa nakho ukufa sekudlala nankosi Nkosi baba nakho ukufa udlala nankosi Nkosi Kwenza kwethu niphile bafowethu till Monday morning sekudlala nankosi till Monday Ngenxa